turi mu kwezi rero ko kumenagura ibicaniro by'abadayimoni byo mu mwaka uza. Tuko katika mwezi wa kuvunja madhabahu ya mashetani ama ya wachawi mwaka ujao. Uno munsi turaza kuvuga igicaniro abadayimoni bubakira umuntu atabizi. Leo tutasema madhabahu ambao mapepo wanajengea mtu bila kujua. Ni igicaniro cyo kudashima. Ni madhabahu ya kutokumshukuru Mungu. Abantu benshi barubakiwe igicaniro cyo kudashima. Watu wengi wamejengewa madhabahu ya kutokumshukuru Mungu. Inashima n'umuyoro. Watu wasioshukuru ni wengi. Ni benshi batagiriye igitigiri. Ni wengi hawana hesabu. Harakagani bavuze sinzi ko ari byo mugabo. Kuna kamizali walisema sijui kama ni kweli. Ngo mwijuro ngo umumarayika ngo yakira imitwaro ngo araruha gose akaruha. Eti mbinguni malaika anayechukua mahitaji huwa anachoka sana. Akaraba kuruja yakira mashimwe. Anatizama kwa yule ambaye anapokea maombi ya shukrani. Akaguma mutwe ngati we waronsa bakihino mose. Wewe kupata wateja leo. We nta numwe waronsa. Wewe kupata hata umoja. Haleluya. Amen. Mugabo nibaza byo bari ivyo. Lakini naweza kwamba ni kweli. Kuko bashima. Maana wale ambao wanamshukuru ni bake paraporo yabasenga. Ni wachache kuliko ya wale ambao wanamshukuru Mungu. Umpapa umwe ariko ashinga naye avuga ati baba mmoja alikuwa anashukuru Mungu, alikuwa anashuhudia anasema hivi. Atumunsi umwe nari yumvise ko nkwiye kuja mu bitaro muri prison. Siku moja nilijisikia nende gerezani kugira ngo ndaba abantu bagifunzwe kubera babuze amafaranga yo kuriha indishi. Ili nione watu ambao wamefungwa kwa sababu wamekosa pesa ya kulipa. Murazi ko abantu bafungwa bakavuga ati uzofungwa imyaka 3 hama n'indishi ngano. Kuna watu wanafungwa eti miaka 3 pia na malipo ya hivi. Mugabo iyo myaka ikaba yaraheze mugabo akaba yarabuze indishi iri ariha. Lakini miaka hiyo imepita lakini amekosa malipo ile wamemkatia. Nyampapa ararondera mahera. Ule baba katafuta pesa. Arabisengera avuga ati Mana umfashe kuri prison babyemere ko banyakira. Akabiombea akasema Mungu nisaidie hapo gerezani wakubali. Asenga imisi ndwi. Akafunga na kuomba siku 7. Bariko basengera ico. Wako wanaombea hicho. Aregeranya mahera yiwe bajana nabandi. Wakakusanya pesa wakaenda na wengine. Bageze kuri prison. Walipofika gerezani bararonka ico gitigiri cyabo bantu. Wakapata hesabu ya watu hao. Barabarihira. Wakawalipia. Mbere yari yagiye yitwaje n'andi mahera kugira ngo abahe mitahe. Alikuwa nena pesa zingine ili wapatie mitaji ya kuchuza. Ageza kubarihira. Alipomaliza kuwalipia. Bacha baza gusoma abaza gufungurwa baribo. Wakakuja kusoma watu ambao watatolewa gerezani. Acabaha utunimero twa telefone ija carte de visite. Akapatia nimero ya telefoni ile carte de visite. Na Biblia. Na Biblia. N'udutabo tw'ijambo ry'Imana. Na tuvitabu twa neno la Mungu. Acha ababwira ati musohotse. Akawaambia mkitoka tuce duhura hajya hanze. Tukutananie hapo nje. Tugira amashimo yo gushima Imana. Tufanye maombi ya shukrani ya kumshukuru Mungu. Kuba Imana ibakuye mu gasho mu prison. Kuona kisi Mungu anawatoa gerezani. Mwibohero. Gerezani. Baremera barakoma amashi. Wakakubali wakapiga makofi. Uravyumva nawe. Unasikia na wewe. Ati dusohotse. Eti tulipotoka. Ati ndiko ndagenda kuri cha kibanza twavuganye. Wakati niko nile katika ile fasi tumezungumza. Ati ndarindira ndabura numwe. Nikasubiri nikakosa hata umoja. Ati chambazani mbaza directeur wa prison ati wako ntiwasubiye kandi kubafunga. Nikauliza directeur wa prison nikamuuliza je kuatia tena gerezani? Directeur acaratwenga ngababwira ngo abone inkozi zibibi nibashima. Directeur akamwambia hao ni watu wabaya hawana shukrani. Batashi. Hao wameenda manyumbani kwao. Atoya nawe no. Hapana na wewe. Bagiye kurabasanga bya vrai bagiye. Walikwenda kutizama babandanirije ko bagenda byo gushima no babanza. Waliendelea na kwenda kwao hakuna mambo ya kushukuru. Na wamutaye nari nkeneye kubaha ndautahana. Na ule mtaji nilikuwa nataka niwapatie pesa za mtaji nikarudisha nyumbani. Atayeze nk'umwaka. Palipoisha kama mwaka. Zambona umwana telefonye. Nikaona mmoja nipigia simu. Ati muvyeyi nagize ikibazo. Mzazi nimepata shida. Urumva yaravye kuri za nimero. Ametesema kwa ile namba. Ati ndi muri ya prison kandi ndi muri prison. Hivi nimerudia tena gerezani. Ati urabe ingene uza kumfasha. Angalia gisi utanisaidia baba. Acharabaza atari wewe usubira kumufasha. Akaniuliza kama ni wewe utaongeza tena msaidia. Abantu ni ntashima. Wanadamu hawana shukrani. Abantu ni ntashima. Wanadamu hawana shukrani. Hari igicaniro bagushize imbere. Kuna madhabahu wamekuwekea mbele yako. Cyo kugira ngo ntushime. Ili usiwe na shukrani. Kubera kudashima kwawe. Kwa sababu ya kutokushukuru kwako. Bituma wakugiriye neza dasubira kandi kukugirira neza. Inasababisha yule aliyekutendea mema hata ongeza tena kutendea mema. Imana yakugiriye neza. Mungu alikutendea mema. Niwashimira. Haukumshukuru. Umutima wo gusira kandi kukugirira. Nafsi ya kuongeza tena kukutendea nurimwo. Hana.
umugore wawe ntiwamushimiye, mke wako hakumshukuru, umugabo wawe ntiwamushimiye, mume wako hakumshukuru, wama ukubita gusimihari kila siku ni mihani mbele nyuma, wataza karasio gake, umetoa karasio kadogo, kizima wewe waironsa abana batayironka, ubora umepata kwa kadogo, kuna wengine wamekosa, watetse washizemo isosi nyinshi, umepiga ukatia maji mengi, sosi ya mingi, kizima yatetse, ubora umepiga, abana bakenera babatekera bakabura, kuna wengine wanahitaji watu watawapikia, abateri nikomo kumana, unatia malawama kwa Mungu, mana Mungu nuramakana haujanipa katoto, kizimu tarakaronga mgao waronse ugutwa, kazima hujampata mtoto lakini umepata mume ama mke, none ibyo niho bishimira ko waronse umugore cyangwa umugabo, hivyo sishukuru Mungu kwa kumepata mke ama mume. hariho n'abaronse urugo umugore n'umugabo, kuna wengine wamepata ndoa mke na mume, mugabo batagira inzu bo ivyariramo, lakini hawana nyumba wa kuzaliamo, umugore aba kwa shangazi, mke anaishi kwa shangazi yake, umuhungu aba kwa muyomba, mume anaishi kwa mjomba, umwana bazomuvyara ryari, unasikia mtoto watamzaa lini, ko muzi ubwenge, mbona mnajua hakika kizima obola, kizima wewe warose niyo nzu wowe urabaye, obola ulipata na hiyo nyumba ya kuishi ndani. Haleluya, amen. imihari ngo ujarima ku munsi, mihali unakula limoja kwa siku, kizima wariye n'iryo rimwe, obola umekula hata limoja hilo, amaso yawe wabona makosa gusa, macho yako huwa inaona makosa ariko tu, muri ayo makosa, lakini katika makosa hayo ni ibyiza, kuna mazuri yako, ubishimira Imana, umshukuru Mungu. umvise bavuze amen? Hapana. Muri ibyo ubona birimo makosa, kwa hivyo ambavyo naona kwamba kuna makosa, harimo ibyiza byakozwe, kuna mazuri yametendwa, ubishimire, ushukuru. Ni kweli nuraronka inzu yawe nivyo, ujapata nyumba yako, ni kweli, ariko kizimuronka amahera yo kuriya iyo ubamo, kikubwa ni kwamba unapata pesa ya kulipa hiyo ambayo unaishi mwenyewe, ibyo navyo bishimire, na hivyo mshukuru Mungu. nuraronka déplacement yawe, ujapata déplacement ya kwako, kizimaronsa amahera yo kuriya yakuzana, lakini kikubwa ulipata pesa ya kulipa déplacement imekuleta, niwaronsa yo kuriya ikuzana, au kupata pesa ya kulipa déplacement imekuleta, kizimufisa amaguru mazima yakuzanya gushikana ngaho, bora uko na miguu imekuleta unafika hapa salama, shima nivyo, shukuru hata kwa hayo. Haleluya, amen. uno munsi rero, leo sasa tuza gusambura, tutakwenda kuvunja ibicaniro badushize imbere, madhabahu ambao wametuweka mbele, bagomba ko tubaho nk'abantu badashima, wanataka tuishi kama watu wasiokuwa na shukrani. wewe shima, shukuru Mungu, ibyo ubona hiyo ambao unaona ibitameze neza byihoze, vitu ambavyo viko salama, ariko ibyiza birimwo, lakini mazuri iko pale, ubishimira Imana. shukuru Mungu. Inashima zirahari, watu wasiokuwa na shukrani wapo, gusa wewe nuri mu nashima, wewe hauko katika watu waona ariko shukrani, mwicaranye, lakini ambao mmeketi pamoja, ni inashima ya danje, hana shukrani kabisa, ni inashima ya danje, hana shukrani, ariko nibize bitume ureka gukora ineza ngo nukundi yakoze ibi, isisababishi wache kutenda mema, ni kwa sababu huyu ametenda haya, kora neza, tenda wema. inashima zozo zirahari, watu wasiokuwa na shukrani wapo, kandi washima are ntashima nivyo, ni kweli kuna watu wasiokuwa na shukrani, burya nawe urimo, hata na wewe uko miongoni, hari abatagushimiye, kuna watu hawakushukuru, hari nabo nawe utashimiye, na wewe kuna watu haujawahi kuwashukuru. Haleluya, amen, haleluya, amen. ibi mvuze nivyo, Hii inasema kweli, ibi mvuze nivyo, hii inasema kweli. hari abatagushimiye waratsitaye, kuna watu ambao kukushukuru umekwazika, ariko nawe hari abo utashimiye, lakini na wewe kuna watu ambao kukushukuru, kandi wese ndagushimira ingene wamumviriza ubutumwa ndakubwira, tena mimi sijawahi kushukuru gisi unasikiliza mahubiri na ndagushimira ingene wamumviriza ubutumwa na kushukuru kwa kuwa gisi unasikia mahubiri yangu, ariko nawe nurashimira ingene nama ndakubwira ubutumwa, lakini na wewe hujanishukuru gisi nakwambia habari njema. Haleluya, amen, amen, amen. kandi uwo mwicaranye nturamushimira ingene mwicaranye atagukubisa inkokora, tena huyo ambao umeketi pamoja hujamshukuru kuna gisi hajakupiga konongo, egara umuntu wicarana mu rusengero ni inkoko, kuna mtu mnaketi pamoja kanisani ni konongo, uri kurumva ijambo ry'Imana akaguma kuvugisha, kama unasikia neno la Mungu anabaki na kuzungumzisha, akaguma ari muri telefone, anabaki kwenye telefone, ahandi nawe agahema nabi, fasi nyingine anapumua vibaya. Haleluya, amen. ariko Imana ishimwe ko ubaye mu mahoro n'uwo mwicaranye, lakini we Mungu asifiwe kwa kuwa mko salama na yule ambaye mubwira ameketi ati pamoja. ndagushimiye ko utanteye ingorane twicaranye, mwambie nakushukuru kwa gisa kuniletea tatizo kwa tumeketi pamoja. Haleluya, amen. kudashima k'umuntu, kutokushukuru kwa mtu bituma
adasubira kuronka hahandi yaronkeye. Inasababisha kutokupata mahali ambapo amepatia. Dusomye Luka 17:17. Tukisoma kitabu cha Luka 17:17. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 17 ku murongo wa 17. Luka mtakatifu 17:17. Havuga ngo Yesu arabaza ati ntibahumanutse bose ko ari 10 abandi 9 bari hehe? Bara abantu 10 Yesu yakijije. Walikuwa watu 10 Yesu aliponya. Bara abanyamibembe. Walikuwa wenye ukoma. Bagiye. Walipoenda. Urumva barasabye ati Yesu mwana wa Dawidi. Walisema eti Yesu mwana wa Dawidi. Tugirire imbabazi udukize uduhumanure. Turehemu tutakase. Yesu ababwira ati genda muyereke umuherezi. Yesu akasema nenda mkajioneshe kwa watu. Bariko baragenda. Walipokuwa wanaenda. Bagenda bakira ingenda. Wakaenda wanapona gisi wanatembea. Hama umwe wenyene. Umoja tu peke yake. Umwe wenyene. Umoja tu peke yake. Niwe yagarutse aje gushima. Ndiye amerudi nyuma na kumshukuru Mungu. Mungu. 10. Watu 10. Bisigura ko kenshi. Inamaanisha kwamba mara nyingi. Umwe ku 10 ashima. Umoja kwa 10 huwa anamshukuru Mungu. Ni bantu yicaye abantu 1000. Kama hapa pameketi watu 1000. Bisigura ko bashobora gushima. Inamaanisha kwamba wanaoshukuru ni jana jonyene. Ni 100 tu. Abandi bose bavuga ati biragusha. Wengine wote wanasema basi tajijua hili. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Abantu rero wanadamu umaze kuba udashobora gushima. Ukiwa katika hali ya kutokushukuru Mungu. Wakugirire neza canke iyakugiriye neza. Ya kutokushukuru yule ambaye amekutendea mema ama yule alikutendea mema. Bimutuma adasubira kandi kugirira neza. Inasababisha kutokutendea vema. Iri jambo Yesu yavuze. Ili neno Yesu amesema. Yagaragaza ko bajya banda adashobora kandi kugira icyo abakoreye. Ilimaanisha kwamba wale wengine atawafanyizia kingine. Kuko yaciye abaza. Maana aliuliza. Ati none ntimwakize muri 10. Si mulipona mkiwa 10. Abandi 9 bari he? Wengine 9 wako wapi? Numva ko bimukozeko. Tunasikia kwamba vimemgusa. Wongo kweli. Kweli. Wongo kweli. Kweli. None abaramutse nituri amamiliyoni n'amamiliyoni. Watu tumeamka salama si tuko mamilioni. Abaje gushima ni bangahe? Waliokuja kanisani kumshukuru Mungu ni wangapi? Abandi barihe. Wengine wako. Ico kibazo Yesu arakibaza. Hiyo swali Yesu anauliza. Haleluya. Amen. Kudashima rero. Kutokushukuru sasa. Bituma gukoreye neza adasura kandi kuvyiyumvira kugirira neza. Vinasababisha ile kutendea mema kutokuongeza tena kutendea vizuri. Bivanye ninge n'imfu za mari nyinshi. Kutokea na gisi vifo ni vingi. Gupfa nibaze ko ari ibintu bigorana byatari. Kufa usiwaze kwamba ni kitu ambacho kinasumbuana sana. Yarinjiye muri bisi. Aliingia kwenye basi. Ashiza akaboko gutya kaka nibiti sambusa. Anataka mkono hivi kudirisha kama vile wanaita sambusa. Abandi bakaita wambonye. Wengine wanaita umeniona. Imodoka iramukwaruza ngaha iramukwabura ngaha gatonya ku nkoko. Gari kapiti kamukwaruza hapa kwenye konongo. Mwingana kanu gasanzwe. Utafikiri kitu kakawaida. Yinje mu bitaro. Aliingia hospitali hapo akawa nakufa. Na urafisi naye yabavyamye ari bazima. Na we una ushuhuda watu wamelala wakiwa hai. Bazinduka bapfuye. Asubuhi walipoamka wakawa. Urazi umuntu mwari muteramanye ejo. Unajua mtu ambao mlikuwa mkikaa pamoja jana. Uno munsi ukazaomba ngo yapfuye. Leo unasikia kwamba amekufa. Ariko wewe Imana ikaba yagwaye amahirwe yo kubaho. Lakini wewe Mungu amekupatia bahati ya kuishi. Tuikomera amashimwe. Acha tuongeze tumpigie makofi mengi. Asante Yesu. Raporo ya OMS ni Organisation Mondiale de la Santé. Ni Organisation Mondiale de la Santé. Ivuga ko mwisi inasema kwamba ulimwenguni abana bavuka watoto wanaozaliwa muri 2020 abana bavutse mu bana 1027 barapfuye muri 2020. Watoto 1000 watoto 27 barapfuye walikufa. Kanda muri 2020 na hapa mu 2020 isi yarimaze gutera imbere. Dunia ilikuwa imeshasonga mbele. Igihe wewe wavuka wakati ulizaliwa usanga hapfa nk'ijana. Unakuta palikufa kama mugabo wewe urabandanya kuba ivyo niho bishimira Imana. Lakini wewe unaendelea unaishi hivyo tunashukuru. Acha tumpigie Mungu makofi. Abo 27 bapfuye na bapfuye bakivuka. Hao watoto 27 wamekufa ni wale ambao wanazaliwa hapo hapo. Ku gihumbi. Kwa 1000. Gushika ku mwaka
ku myaka 5 kufika kwa umri wa miaka 5 aho ni baba bafate mu isi nzima wanakuwa wakamatia dunia nzima. Abana 24 nabo baba bamaze gupfa. Watoto 24 na wao wanakuwa wamekufa. Umva bose babaye 51 wanakuwa wote kwa ujumla 51. Muri Mali huko Mali abana 10% barapfa bakivuka. Watoto 10 kwa 100 wanakufa wakati wako wanazaliwa. Kavutse abana 10 kama panazaliwa watoto 10, 9 nibo babandanya bacomoka neza. 9 wanatoka wanakuwa salama. Umwe arapfira ngaho nyine. Umoja atakufia hapo. Abavyeyi bakaza kuraba. Wazazi wanakuja kuangalia. Bakaza kuraba abantu barana ntuzenya. Ama familia wanakuja kuangalia. Harindi raporo nigeze kubaha haizi mengi myaka sinibuka. Kuna nyingine raporo niwahi kuwapatia panaisha kama ni miaka 60. Yaoni ivuga ko ku munsi inasema kwamba kwa siku moja abantu 25,000 barapfa n'inzara mu isi. Watu 25,000 wanakufa na njaa duniani. Ku munsi. Kwa siku. Ku munsi. Kwa siku. Haleluya. Amen. Nuvuga ejo samedi. Nikusema jana samedi hari abantu bapfuye bashika kuri 25,000 mu isi bishwe n'inzara gusa. Kuna watu walikufa wanafikia kiwango cha 25,000 wamekufa na njaa tu. Ariko wewe umunsi w'ejo urenganye nabo muvukana nabo wavyari. Lakini jana wewe umepita siku ya kesho na ndugu zako na watoto wako. Kwa mwaka hapfa abantu 9,995 bapfa n'inzara ku mwaka. Panakufa watu 9,750,000 bapfa n'inzara ku mwaka. Wanakufa kwa sababu ya njaa kwa mwaka. 9,000,000 ni hafi kwa baba abarundi bose. Ni kama warundi wote wanataka kulingana na warundi wote. Wongo kweli. Wongo kweli. Ariko uyu mwaka wose gururangire yaba wowe utapfuye n'inzara. Lakini mwaka huu tunataka isha wao kukufa na njaa. Yaba bawe batapfuye n'inzara. Wakwako wa kukufa na njaa. Aho twosubira kwikomera amashyi. Hapo siturudie tena tumshukuru Mungu kwa kumpigia makofi. Muri 2021 mu 2021 abantu 2,000,000 bari babayeho mu buzima bw'amapfa. Watu 20,000,000 wako naishi wakati wa ukame. Nukuvuga mapfa wakati wa ukame. Ni ahandi ujya rimwe mu misi 2. Ni pale ambapo unakula limoja kwa siku 2. Ariko wewe warashoboye. Lakini umeweza. Urashoboye no kujya 2 ku munsi. Uliweza kukula hata mara 2 kwa siku. Rimwe nari mukacana ahandi ugakwega ka brochette. Mara moja unapita na ile fasi unakogota brochette. Ahandi ugaitana na kabenye. Fasi nyingine unapitua benye. Aho ni ukomera Imana amashi menshi. Hapo sumpigia Mungu makofi mengi. Abantu 1,300,000 watu 1,300,000 bapfa n'isanganya zo mu ibarabara buri munsi. 1,300,000 bapfa mu isanganya ry'ibarabara buri munsi. 1,300,000 ya watu wanakufa na ajali barabarani kwa siku moja. Ninde atakwezi guhera adaciye mu ibarabara? Nani mwezi utaisha bila kupita barabarani? Nuvuga nk'ubu no munsi waje wacenga mu ibarabara. Nikusema leo umekuja umepitia hapo barabarani. Sinibaza ko wajuguruka ucomokera ngaho mu idirisha. Aho aciye hose hari barabara. Mahali pote umepita kuna barabara. Ninde ukwezi gushobora guhera adaciye mu ibarabara? Nani mwezi utaisha bila kupita barabarani? Ninde indwi ihera adaciye mu ibarabara? Nani wiki inaisha bila kupita barabarani? Mugabo buri munsi. Lakini kwa kila siku. Mvuze buri munsi egal umunsi ku munsi. Nikisema kila siku nikusema siku ku siku nyingine. Abantu 1,300,000 panakufa watu 1,300,000 bapfa bishwe na accident zo mu ibarabara. Wanakufa wanauawa na maajali ya barabarani. Uburi ku modoka, unakuwa gari, moto, ku moto, ku maguru, kukinga, kuikinga, kubeskeri, kubimeze gute? Vitu gani? Umuriyo n'amaja. Ani twokomera Imana mashi. Hapa kweli atustahili kumpigia Mungu makofi. Nabuhinga twagiza kugira ngo nituwe twakoze isanganya. Hakuna ujuzi tumefanya ili tusipate ajali. Abantu 50,000,000 barakomerekeje no accident mu ibarabara nanje ndafise ikiguma. Watu 50,000,000 waliumizwa na majari ya barabarani, wana majeraha na mimi nina jeraha. Hari bamo maguru amanitse, wengine miguu iko juu, arabanda amenyo yavuyemwo, wengine meno imetoka. Reka mbaze, ninde amaze kugira accident mu ibarabara naho ryo bari sanzwe yakagwa hasi n'ikinga canke n'imono? Nani ameshafanya ajali kama ni kinga, baiskeli ama chochote kile naanguka chini? Ariko akabatafuye.
Oh, reka dukomere Imana amashyi. Acha tupige Mungu makofi. Naratangaye mama umwe w'imyaka 60 yambwiye ati kuva mvuka sindagwara. Nilishangaa mama mmoja wa miaka 60 anasema kuanzia anazaliwa sijagonjwa. Reka mbaze umuntu atarigira akora agasanga yanagoka bagato. Acha niulize mtu hajawahi kufanya ajali hata kawe kadogo. Umwe, babiri, batatu, mmoja, wawili, watatu, bane, batanu. Oh, reka dukomere Imana amashyi kubwabo. Tupige makofi kwa Mungu kwa ajili yao. Ariko abandi bose twarazikoze. Lakini wengine wote tulipata ajali. Kandi abandi bakoze isanganya nkizo mugabo ntibaramuka. Wengine walifanya ajali kama hizo zetu lakini hawakuamka salama. Ariko twebwe Imana iraduha kuba ubwo nitwoisubira amashyi. Lakini sisi Mungu akatupa kuishi, situmpigie tena makofi. 73 bagira accident nkuko OMS bivuga 73 kwijana. 73 kwa 100 kama gisi OMS nasema wale ambao wanafanya ajali ni gitsina gabo, ni wababa. Abamama ni 27, wamama ni 27. Abamama barafite amahirwe menshi. Wamama wana bahati kubwa sana. Barafite urukundo Imana bakunda rurenze. Wana upendo Mungu anawapenda wa kuzidisha. Kuko nao basigara nabana bakanabonsa. Wao wanabaki na watoto wanawanyonyesha. Murazi ko imfu abapfakazi ari benshi kuruta abapfakare. Unajua kwamba wajane wa kike ni wengi kuliko wajane wa kiume. Naha igihe twavuga bamaze kugira accident. Na hapa tuliposema wale ambao wameshafanya maajali. Ari papa yashize kuboko hejuru. Kuna baba ameweka mkono juu. Igihe twavuza abantu bataragira accident. Wakati tunasema watu ambao hawajawahi kufanya ajali. Hari umudamu wiwe yashize kuboko hejuru. Kuna mke wake ameweka mkono juu. Murumve cyo gitangaza. Unasikia umupapa aramaze kugira accident. Baba ashafanya ajali. Ariko umumama ntarigera agira accident. Lakini mke hajawahi kufanya ajali. Bisigura ibi. Inamaanisha 73 kwijana. 73 kwa 100 n'abagabo. Ni wababa huo. Wabadamu. Wamama. Muzore musengera abagabo banyu. Kesheni kwa kuombea waume zenu. Asohotse musengere. Akitoka muombee. Agarutse musengere. Anapoingia mu nyumba muombee. Mwe wa baba. Mudama akubwira ati pfukama ndagusengere. Mke wako akikwambia piga magoti nikuombee. Chabugufi agusengere. Nyenyekea kuombee. Unubona ko batagira accident menshi. Tunaona kwamba wafanyi maajali. Reka baze baradusengera. Acha wao wanawaombea. Hallelujah. Amen. Abantu 800,000. Watu 800,000 barapfa ku mwaka biyahuye. Wanakufa kwa mwaka wakijinyonga. Kagashavu wagize nawe hijya yetu. Kale kasila na ulikuwa nako juzi. Kweli kitaguze sumu ya panya. Kwa nini kuuza sumu ya panya unywe? Undi we aciye akagura aragiye. Mwingine alinunua akakunya akamaliza safari. Muri Amerika ku munsi mu mwaka wa 2010 2010 kwa siku ku munsi hapfa abantu 105 biyahuye. Kwa siku palikuwa panakufa watu 105 wamejinyonga. Akabura kwiyahura abagowe. Panakosa kujijonga watu maskini mafukara. Muri Amerika. Lakini watu wa Amerika 105 bakiyahura ku munsi. 105 wanajinyonga. Kwa sababu umuntu afise kiveo witi cha kinduririra nawe. Unaona mtu kuna kiveo witi kile ambao unalilia. Akaparika hanu. Anatia mahali. Akachaja kuyahura. Anaenda kujinyonga. Gosu ubuntu we Imana yaguhaye. Hiyo si neema we Mungu alikupa. Ukarara ubusa mugabo ni wiyahure. Unalala njaa lakini usijinyonge. Mugabo akaguhemukira mugabo ni wiyahure. Mume wako anakusaliti lakini usijinyonge. Abana bakaguhemukira mugabo ni wiyahure. Watoto wanakusaliti lakini umugore akaguhemukira mugabo ni wiyahure. Mke anakusaliti lakini usijinyonge. Haina pastor wiyahura. Kuna na wachungaji wao wanajinyonga. Kweli shingiro ry'abavyonzi. Kwa sababu kanisa limewalemea. Ngo wewe wayagize kure kweli. Bakiyahura. Wanajinyonga. Bakimanika. Ni kweli wanajinyonga. Akaja mu muriro wao undi yamavuga. Anaenda katika moto yule ambaye anapenda kuhubiria. Akaujamo direct. Anaenda direct. Bwana saidie sana. Amen. Bwana saidie tena. Amen. 429,000 bichwa na malaria ku mwaka. 429,000 wanakufa kwa malaria kwa mwaka. Nikuvuga umuntu umwe ku musegonda ku munota. Ni kusema mtu mmoja kwa dakika moja. Turavye rero en general. Tukiangalia sasa en general. Nikuvuga ku munota hafa abantu 109. Ni kusema kwa dakika panakufa watu 109. Iminota maze ndiko ndavuga. Dakika namaliza niko nasema. Uchigwiza ni 109 uharura abantu bamaze gupfa mu mwanya wose mpagaze ngaho. Ukimilitiplia na 109 uangalie watu wote wameshakufa ni kumesimama. N'abantu 157 bapfa ku munsi. 157 wanakufa kwa siku. Ku mwaka n'abantu milioni 57 ku mwaka. Kwa mwaka ni watu milioni 57. Mu Burundi nka bungahe nka butanu. Ni kama Burundi 5 hivyo. Bapfa ku mwaka. Wanakufa kwa mwaka. Wewe wahaye ikimana. Wewe umempatia nini Mungu kusema ukweli? Ni kiwatanze.
byatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu nuwagiriwe nawe kujya ushima. Navuze ni kudashima. Nilisema kutokushukuru bituma wa undi yakugiriye neza adasubira kukugirira. Vinasababisha yule amekutendea mema hata ongeza tena kukutendea vema. Ariko gushima, lakini kushukuru bituma wa undi yakugiriye neza vinasababisha yule ambaye amekutendea mema atumwa kukugirira kandi neza, bali anasikia shauku ya kukutendea tena vizuri. Reka tukore ku mutima w'Imana. Acha tuguse kwenye moyo wako. Haleluya. Amen. Iyaba impemu umuntu azigura. Ingekuwa hizi pumzi mtu ananunua. Iyaba umuntu agura ingene atogira accident ngo apfe. Ingekuwa mtu ananunua gisi asifanye ajali afe. Waraguye kuikinga mugabo ni wapfa. Umetoka kwenye baiskeli ukaanguka lakini n'ukuguru ni kwacitse na mguu ukatika. Ni wanagiye no mu bitaro. Au kwenda hata hospitali. Kuko ivyo vyo wari kubirira milioni 3. Maana hivi ungelipia hata milioni 3. Kandi nagatongo wari kugurisha. Na kaparsel ungeuliuza. Shetani ni munyamayeri menshi. Ni mtu akili nyingi. Yibaza ko bizodutega ngo bikunde. Anawaza bikatatutega viwezekana. Anashaka kubikwibagiza. Anaweza kukusaurisha. Ngo bikuve mu mutwe. Ikutoke ndani ya kichwa. Ubifate bisanzwe. Ukamate kawaida. Hamurenganuko. Upite hivyo. Ico ni gicaniro tuzoba tumenaguye. Hayo ni madhabahu tutakuwa tumeyavunja. Ndazi ko Satani ababaye muri uno mwanya. Najua kwamba Shetani anaumia muda huu. Yarazi ko shoye kuduteranya n'Imana yacu. Alikuwa nadhani kwamba atatuchonganisha na Mungu wetu. Ariko nabishoboye. Lakini hataweza. Uyu munsi turamenagura ibicaniro byo kudashima. Kwa kuwa leo tutavunja madhabahu ya kutokushukuru. Kudashima kose kuri mu miryango. Kutokushukuru kote katika familia. Kubimenagura mu izina rya Yesu. Tutakwenda kuvunja kwa jina la Yesu. Urafisa kababaro kingene mugabo atagushimira. Una maumivu kisi mke wako akushukuru. Urafisa kababaro kingene mugabo atagushimira. Una maumivu kwamba mume wako akwambia asante. Urafisa kababaro kabo wagire neza batagushimira. Una maumivu kwamba wale ambao wametendea vizuri wanakushukuru. mu izina rya Yesu. Lakini huzuni huyo usimame kwa jina la Yesu. Wewe umunsi batangure kugushimira. Kuanzia leo waanze kukushukuru. Haleluya. Amen. Abantu bagiriye neza. Watu uliotendea vizuri. Wewe umunsi batangure kugutelefona bagushimira. Kuanzia leo waanze kukupigia simu na kukushukuru. Umusurizi nuzubone begirana. Siku moja uone wanakusanyika. Sangu mwese kivyake. Ama kila mtu kivyake. Bakugirire neza. Wakutendee vema. Haleluya. Amen. Urazi umukobwa wawe kuva harongore watarigera kuzana n'igitenge. Unajua kuanzia mtoto wako anaolewa acha kununua hata kikwembe. Usingene bibabaza. Unajua kisi vinaumiza. Uzi wa muntu wasabira akazi ko tarana n'umunsi n'umwe arakuzana n'agashara ko kwezi kumwe. Unajua ule mtu ambao umesaidia haja kuletea umempatia kazi. Uliombea kazi acha kuletea hata kamshahara kwa mwezi mmoja. Haleluya. Amen. Ni bande bamaze kugira neza abantu mugabo niho bashimira. Wanani washatendea watu vizuri lakini wasiwashukuru. Reka dusenge guhera uyu munsi batangure kuza baragushimira. Acha tuombe kuanzia leo uanze kukuwa na kushukuru. Tuvyuguruze. Ndagomba ko guhera uyu munsi. Nataka kuanzia leo tutangure kujya ivyamwa. Tuanze kula matunda vy'ivyiza twakoze. Ya mazuri tuliyoyatenda. Maze bakadushimira. Afu watushukuru. Mugabo wibuke nawe gushimira abandi. Lakini ukumbuke kushukuru wengine. Ntabwo badushimira kuko natwe nidushimira abandi. Hawatushukuru kwa sababu nasi tushukuru wengine. Uyu munsi ngoma ndagusengere. Leo nataka nikuombee. Ibintu byari vyugawe. Vitu vilikuwa vimefungwa. Kwa wagiriye neza. Kwa wale ambao umetendea mema. Kwa watabaye. Kwa wale ambao umesaidia. Umukobwa umwe yakoze akazi ko munzi imyaka. Binti mmoja amefanya kazi ya mnyumba miaka. Ntabwo yabaye imyaka myinshi mugabo menga yabaye nk'itanu gutyo. Ilikuwa kama miaka 5 hivyo. Arigira. Akaenda. Amaze gukura. Alipokomaa. Agakobwa yarareza akana ko munzu. Kabinti alikuwa analea katoto ka mnyumba. Karongowe. Kalipoolewa. Kijya gitenge bahanyina umuntu. Kile kikwembe wanapatia mama wa mtu. Kagiye kugiha wa mukobwa yamureze wa mukozi wo munzu. Kalienda kukipatia ule binti amemlea ule mtumishi wa mnyumba. Abantu bose barashiduka. Watu wote wakashituka. Ari abantu umukozi wo munzu wamusuzugura akamugira umuntu muto. Kuna watu mtumishi wa ndani ya nyumba wanamdharau wanafanya mtu mdogo. Uyu yaneguye imyaka 5 anjana ku ishuri. Akasema hivi huyu ameniandaa miaka 5 nibeba darasani. Ameka. Ananibeba akangaruka na muhira. Ananirudisha nyumbani. Mama yazindukiye ku kazi. Mama ameamkia kazini. Nivyo yari nawe ku kazi. Ni kweli alikuwa kazini. Muga yabikoranye urukundo. Lakini alifanya kwa upendo. Ngomba ndamwere ku mutima nanje ushima. Nataka nimuoneshe moyo wa shukrani. Esichoma Imana ikaguha umutima ushima. Chakunipa na Mungu anakupatia moyo. Harabakugiriye neza bashimire. Kuna watu walikutendea mema washukuru. Augeze kuna mkono wa mtu. Mahali unafika hari ukuboko k'umuntu. Augeze hari umuntu afise ico yakoze.
unafanya, uze wibuke umushimire. ukumbuke Ibyo umshukuru. ugezeko hari ukuboko k'umuntu. Mahali unafikia kuna mkono wa mtu. Nubwo byabaye rimwe canke kabiri canke Japokuwa gatatu, imetokea limoja mara uze tatu, wibuke umushimire. kumbuka umshukuru. Ariko kandi nawe waragiriye neza abantu. Lakini tena na umetendea wema Reka watu. nawe utangure kurya ivyamwa Acha na uweze vy'ivyiza kula wakoze. mazuri kwa yale ambayo umetenda. Ntuzopfa utabonye ibyiza vy'ivyo wakoze. Usife bila kuona mazuri, matunda ya mazuri umetenda. Ntuzopfa utabwiye ku byiza vy'ivyiza wakoreye abantu. Utokufa bila kukula mema ya mazuri umetendea Nubwo watu. kabibi atobikwishura, kabwana ariteguye kukwishura. Hata kabibi hata kushukuru. Uwo wakuye imvunja arashobora kutagushimira. Huyo yatima anaweza kutokushukuru. Uwo wakuye imvunja arashobora kutagushimira. Yule ambao umetoa Yes. mafunzo anaweza kutokushukuru. Ariko wahaye igikombe kimwe cy'amazi akagushimira. Lakini uliyepatia kikombe kimoja cha maji na kushukuru. Uwo manukanye Bujumbura arashobora kutagushimira. Yule ambao umeleta Bujumbura labda hata kushukuru. Ariko waguriye ikirahuri cy'amata akagushimira. Lakini yule ambao umeuzia kirahuri cha maziwa na kushukuru. Nubwo muri abo wawundi atagushimiye. Usibaki unatizama yule ambao hakukushukuru. Ariko raba ko guhera zino tariki za 8. Lakini kuanzia leo, angalia kuanzia tarehe 8. Ugiye gutangura kujya ivyishimwe. Unakwenda kula mambo ya shukrani. Yabo wagiriye neza. Ya wale ambao umetendea mema. Abo wagiriye neza. Wale ambao umetendea mema. Abo wagiriye neza. Wale umetendea mema. Imani inashobora kudaca kuri uwo. Mungu anaweza kutokupitia kwa mtu mwingine. Mugaga kundi. Lakini anapitia kwa mtu mwingine. Ivyari vyugawe. Yale aliyokuwa nafungwa. Bigiye kuguruka mu izina rya Yesu. Vinakwenda kufunguka kwa jina la Yesu. Ivyari vyugawe. Vile vilikuwa vinafungwa. Bigiye kuronga umurongo mu izina rya Yesu. Vinakwenda kupata mstari kwa jina la Yesu. Hari inyungu ugiye kuronga. Kuna faida unakwenda kupata. Ku bantu wasengeye. Ku watu umeombea. Imani igiye guca hirya canke hino. Mungu anakwenda kupitia huku na huku. Umugisha uguruke. Baraka ifunguke. Hari imani igomba gukora. Kuna yale Mungu anataka kutenda. Bicie kuoha indaro. Kupitia mtu ambaye umepatia nafasi ya kulala. Mungu wakoresheje umufata neza. Mtu katumikishi kumkamata vizuri. Umwana wareze umujana kw'ishure. Mtoto umelea unampeleka darasani. Umwana wawe utwara uri umutagisimeni. Mtoto yule peleka kwa taxi vero. Imani igiye kukwishura nawe. Mungu anakwenda kukujibu na wewe. Lakini unakimwa wakoze chiza kizogenda. Hakuna kitu kizuri umetenda kitaenda bure. Unatangura kuja ivyiza vya hano kwisi. Unaanza kula mazuri ya duniani hii. Nuzofuta shitse handi nawe. Utokufa bila kufika ile mahali na wewe. Ibyo wakoze ntabwo byaboze. Yale ambayo umetenda ya kuoza. Ineza ni bora. Wema uozi. Ineza ni bora. Wema hauozi. Ineza wagize. Wema ulioutenda. Imani igomba ikwishure. Mungu anataka kukuripia. Ivyiza wagiriye abantu. Mazuri umetendea watu. Imani igira ibikwishure. Mungu anataka kujibu. Harabo wagiriye neza. Kuna wale umetendea mema. Uvyibutse ingene baguhemukiye. Ukikumbuka kisi wamekusaliti. Ukalira mosozi. Unalia machozi. Uraceceka. Nyamaza. Wihorere. Chinyamazia wewe. Kwibutse. Bwana anakukumbuka. Aje guca mu nzira utaziga. Anakwenda kupitia njia ambayo kuna Aje guca mu nzira utaruzi. Anakwenda kupitia katika njia kunajua. Ili akujibu kwa mazuri ambayo umeyatenda. Amen. Nuhagarika kugira neza. Usisimamishe kutenda mema. Banda ushima. Endelea unashukuru. Nakugiriye kantonya. Akikutendea kadogo. Kasanzwe. Kawaida. Uzumushimire. Umshukuru. Uzushime. Tena ushukuru. Kandi gushima. Tena ukushukuru. Sama jambo gusa. Si maneno tu. Iko maneno tu. Sama jambo gusa. Oya. Na matendo. Nibikorwa. Nibikorwa. Matendo. Ugashimira birimo na bikorwa. Unamshukuru kwa matendo. Moto moyoni pia kinywani. Haleluya. Amen. Ego agacanwa mu mugabo no kumunwa. Moto moyoni pia kinywani. Tugira dusenge. Tunataka tuombe. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please. Amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala. Musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu arahari.
woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone. Wibuke kubusangiza n'abandi.